Biz buradagi traditsion tadqiqotlarni bu yil konferensiyalarga qoldiramiz. Hali bizning ish bo'layotgan. Mana sizning oldingizda qo'ldan kelganlaringlar. Qirg'iz avlining ilishtibagining yetakchilari xalqına cheksiz rahmatlarini aytasim keladi. Shundan da biz ertadan boshlab bizni quloq yashib, shulay motor ettirib qo'sh olganingiz uchun bek zo'r rahmat. Ham albatta bizning tubakchilarga endi bilan shundan da Boshqirdistonning turli tubaklaridan, Tataristondan kelgan boshqalarga da sizga da chunki albatta kimdir 400 chaqirim, kimdir 200 chaqirim ham ko'proq da o'tib mana shunday yig'ilishib Bunlarınız için büyük zor rahmet, hem ayrım hizmetleriniz için. Elbette abzimiz aytıp gitti. Şimdiden de Ağidil turunda Tatar halkında en çok yazılan jırlar Gidronim olsa elbette o Ağidil hem Ufa şehri, Ufa halkı turunda hem de elbette o neden gene tuğul, ismi bilen gene tuğul. Bugün biz iliştibağı boyunca yürüyoruz. Hem neden jibirte korasak da barabır hiçbir baykuş Jir yok, barısı şaşırgan, bütün jirde kırlar, yalanlar, ise hem de elbette bu da şuşa indi tubakçılar tarihini öğrenseler, indi buna bu tarih bizning halkımızın bir bulduqlığında, tarışlığında olduğunu digine şuşa tubaklarda yaşasak, elbette halkımız bütün ağıl hocalığı olsun, nefçilik olsun, düzeliş olsun, harbi hizmet olsun, koydağından olsa da her vakit şuşa tubakның halkı işçen Tarış, bulduqlı, hem elbette o bizning ata-babalarımızın kelgan qonimiz bilan da, tarışlığımız bilan da, hem şuşa jerligimiz bilan da bayli, hem elbette Profesör Radlovning bir topqir so'zi bor edi, Ufa xalqi, Ufa tatarlari turunda 20-asr boshida endi Ufa xalqini, Ufa tatarlarin Amerikanlar, Amerikanistlar deb aytganlar, chunki shundan da bu yerda endi ilimizin türlü tübeklerinden, türlü migrasiya prosesleri bilen, türlü vakitlarda, türlü şırlarda jiyilişip, birleşkenler hem de bir katyol, plavilni katyol deb aytadilar. Şuna göre bulda halk şu tübeklerde biz birleşkenmiz. Hem bugün de şunday formada birbirimizni bir itip, birden itip yaşayız. Sizge barınıza büyük zor rahmet. Hem bütün Dünya Tatar Kongresi isminden ayrım kardeşlerimizge rahmet sözlerimizin de aytasimiz keladi. Hem bugungi bilan buyrakda şaralarni uyushtiruvda bizga şuşa uyushtiruvda yordam etilari ham uyushtirganlar uchun albatta butun Dunyo Tatar Kongresining Boshqirdiston vakilligi rahmati ham xalqimizga ko'rsatgan ulug' xizmatlar uchun Radik Ahliddin ular Nimaziddinovga rahmatimizni aytamiz. Ilgis Tarikova Salim Garayevga da rahmatlarimizni yetkazamiz. Güzel bulaklanan Hem de tağında bir bilek. Kuşnarenkadan sizge büyük zor rahmetler, selamlar. Şunday muzeylarda hem bizni yoktu, matur mekteplerimizde kabul etken için büyük zor rahmet, yüz kullarım bilen işlengen kolsakını bile giderim sizge. Hamali köpten tugul Bishbulak tubagında da o'tgan bek motor shara, endi yilda o'ta turgan shara o'tdi. Ham endi onda da shoshu sharalarni uyushtirdi. Aygul Rashid qizi Axunova da bo'laklarni ham sizga rahmatlar. Şolay yok. Başkırtıktan Tatar Kongresi idaresi ağzası olarak Rüşayet Tügezminge'de Başkırtıktan Tatar Kongresi'nin resmi hatlarını tapşırırlar. Bugünkü şararını uyuşturgan ipteşlerge. Hasanov Kamil Rifola. Samatov Rashid Rakipova.
Гимазеддинова Эльфия Эухат-кызы. Биллятов Янис Бигуллахова. Набиуллин Жарис Фарисова. Hem de Timirkanov Fildus Habitullah. Big Madur Shora kelib bugün, asıl men şatman, bundan 2 yıl tiresilik aradık bilen uçraşımızga, aradık bana Şirikka avlunun tarihini sırap gelgeni, şundan tutuşup gittik, İldus bilen, İlgiz bilen, imine şuşunduy, biz ilişkiler turunda indiler tiskerilik koraş yaşap gelirdi. Buna ilişkiler totartığı var, 2 yaklılar deyip, aradık bilen İlgiz, imine şuşundağı ipteşler, biz ne iliş halkın şınlap, buna ihtiram ederge mecbur ettiler. Ben çoktan bitirdim, buna bileceğim. Bunda kişiler var. Buna şimdi devam ederge, ilişkirinde de buna şuşlaydı, çok mağıştağı, 4 ilidagi kömek, ilişkide de buna şuşun içigitler, biz de totar dünyasının içinde balıp kısımlar dedi. Amin şulay bıksın iyi. Totar bıksın yaşasın iyi. Nılıçın, köyçün. Çünkü ben bir kup şecerelerini bütün oğullarını tarihim, bütün yoksa bilem. Bana şundan bırakıp aytam, İliş rayonu halk arasında Votçinlik degen Türk'ü, men özüm de Votçinlik. Bana bizim atayla Votçinlik, başkırtsası o güzel. O biz Votçinlik, o biz Tatarlar. Bana şunun baskağına ki. İlişlerden kubisi Votçinliklerden biri kubisi tiplerdir. Başka tip yazarımlar buna. Şunun için bizde yolmuş karşına, bizim de yolmuştum ettim. Bundan sonra biz ilişkilerine kabul ederek. Ondan sonra ilişkilerine Rahman birinci. Şundan ikincisi, sırada İliş rayonunun kilip çıkışından başlayıcı böyle gerektir. İliş rayonu ol, Barktakile, bana kadar, Başkırtistan'da, Barktakile bitinde Respublika tüzüle de Başkırtistan'a, Malı Başkiri Barktakile. Bizden yaklar, İspiyazları, şunlar Ufa yazının kırbat düşmüşler, kolalar, İnternet'e Ufa, gubernatörler, Türkiye'de yaşıyorlar. Şu vakitten sonra nerse, Başkırtistan'a şu meselesi çıkmış, bir tane bitinde Moskova'dan Stalin'in mecburi digende Ufa gubernasına belebey Pirskiyezlerin şu meselesi gelir. Yani Başkırtlar, sen Başkırtlarına, Başkırt milli sıfatlarına iyi bulgan Respublika getirip uşalar dolu 3 üyesini hem ufak bir şehirde de. Ufak bir şehir bulan o zaman da bana şundan sonra gelip tuğa rayonlarına bunu ne diyen ayver. Bugün kimdir sınav da verdi. Koya İliş Ağoğlu değil. Niçin İliş rayonu diye atılan? Bana gelip çıkan şuşla ayvet. Başkırtistan'ı da tüzülüyor Günbatış'ın şu Belebey Birski yazılarında 6 Tatar rayonu tüzülüyor. 6 Tatarski rayonu. Bunlarda zakon, Korağıza gelmese Yoldaş Bayık'ın zeytikleri var. Kolunun kitap ol. Buna şurada varsa yazılan. Tatar kültürüsü, Tatar telli rayonları, buna şu Belebey yazılarının. Onlar da dila производства bütün ofisyal işler olup bararak Tatar dilinde yazılan. Rus hem Tatarlar. Tatar dili birinci sırada koyulan. Rus dili bulay da bitti bizim homimi, bizim ortak dil. Rus dili turunda değil, Tatar dili tıklılar. Buna şu altı rayonunun, buna şu şöyle İliş teritoriyasında, buna 3 rayon. Buna bize oturan Kırgız avulları kireler İliş'e kadar, buna şu Ağil'in buyuna, Durtili'ne de ötep gitip Birski tiresine kadar Durtili degen rayon. Durtilinski rayon bu. Şundan rayondan günbatışı, Kadir Sengire, Kıpşak avulları bitnanda, Kadir avulları, şu tireler Bakal rayonu bu. Doğru Tatar rayonu. Durtili Tatar rayonu. Bunda Bakalı Tatar rayonu. Hem üçüncüsü Boğazı buylarından yerke Arsay'a kadar eski yağı bulayın, Şokmağış kayağı. Şokmağış'ın işi, Kuşnarinka'nın, Durtili'nin, Şoran rayonları, şunda bula işi Şokmağış rayonu. 3 rayon var şu tirede. 30. yıllardan sonra barka ilgisin mordaydı, sen geçen yılda İliş rayonu tüzülaydı. Tügörgüne yılın. Bana şu haldensin İliş rayonuna tüzüler. Şu 3 rayondan avullarını alıp
Илиш районы ясыйлар. И Яркей ауылы шулай килеп чыга. Верхний Яркей ауылы да, Нижний Яркей ауылы зур ауыллар түгел булалар ана. Бәләкеген ауыл. Амна Илиш була болысы үзәге, бу тирәләрнең үзәге Илиш авылы булган. Бу типтәрләр авылы битендә шушы була. И менә шушылай дип Илиш районы барга килә. И без бүгенгә кадәр ул район яшәп килә. И biz indi tarixten bu нәрсәләр Илиш алды, ул хезмәткә алдым гына бик яхшы итеп бер иптәш әйтте бит. Минуллинның әнәсе байрамындамы? Без дә эшкә беренче. Дисек Илиш эш халкы эшен булган халыклар. Ну, тарихны да күтәрергә кирәк. Илгизләр, радиклар, Алла бирсә, без бу тарихны күтәрбез. Бу бер. Һәм икенче булды. Һәм өченчесе Менә шушы Илиш районында торган җирләрдә элекке заманнарда булган битендә ике зур волос. Беренчесе аның Елан волосты, базы буе, базыган инде елгалар үтчә ике яклап чыкырлар. Менә шушылар барсы бергә ул башына калтасы кырыннан ук, калтасы елгасынан төшәбез. Базы биләп китеп, Абдуллин Ярмәкәгә кадәр барып җитә, Елан волос сайы. Мансына нигез салучы кешеләр булганнар, Сәйитләр İslam dininin taratучы kişilerin nesilleri. Biz onların en yargı представителін bilemiz. Kazanda bu Şerif Şeymiyevka Maladis, Aferin, bana şu seyitlerin birisine, bu Şerifler meçhidine götürüp koydular. Koya Kazanda Tatarlarga, Kazan'ın Tatarını yoklap soğuşkan kişilerge koyulgan pametlik yok diyorlar. Kazan korktasında oturmuş. Soğuşçularına kumilgen, Tatarlığı yok diyor. Şerif meçhidi Karavzali. Dünya gülemindeki ona bize Şeymiyevka rahmet eylesin onun dönüş itip anlatabiliyor. Bizge. Makalları совместно tartışmalar bilen biz alıp barımızda bu işine zor hizmet indi bu işe yazılgan işe toplap, jilap bütün arşivlardan, türlü şegalaklardan aytası kilam yanında milletdoshlar, Halil Abdulliy bilamizlar. mana Marataboy ученикlar турында aytdi. Mana men de ученик. Шулай медиалайызмын. Шулай бабайлар тарханнар булган, ученик булып язылганнар, ләкин без барыбыз да татарлар, актанышлар, медиалар, мөслимнәр, шулай учениклардан чыкканбыз, һәм без китаплар. Китаплар дигәндә инде без нәрсә турында сөйлибез. Беренче җаваптан менә шу китапны без чыгардык ва безнең яңа тарих бүлеге ул шул исәптән авыллар тарихы белән дә шөгыльләнә һәм без менә һәрбер районны алып, имма Татарстан булсын, башка регионнар белән без шунда бер биш иң күркәм авылны алабыз һәм шуларның тарихын язабыз. Бу Предкамье дигән, Предкамье инде ул хәзерге Әгерҗе районы. Беренче карашка Башкортстан белән бәйләнеше юк, ләкин бу беренче карашка гына. Әгерҗе районы яртысы диярлек тәфкилевләрнең җирләре булган. Һәм анда аларның крепостной авыллары булган. Без әгәр сөйлибез, учениклар, типтәрләр дип йомышлы татарлар. Зур рәхмәт, бик матур чара үткәрдегез, бик әйбәт оешкан. Инде мин Казандагы да күп оешмаларда эшләгәндә, әйтәм, дәүләт оешмалары еш кына алай җитди хәлдә шундый матур чаралар үткәрмәй, дигән ниндидер без яшьләр әйткәнчә косяклар була, ниндидер недостатоклар була. Бүгенге чарада инде бер нинди андый проблемалар булмый, вакытлача кайсы авылга барып җитәргә тиешбез, шулай барып җиттек. Бу инде бик төгәл әйбәт оештыручыларның күрсәткече дип әйтәм. Аннан соң инде икенче момент, бүген без Роберт Миннуллинның музеенда булдык, мен инде Роберт абый белән соңгы елларда таныш идем Казанда булганда. Ул инде депутатлыктан чыгып киткән вакытта Facebook'та бик күп шигырьләр язгалайдыр. Без анда аның белән бәхәсләшеп тә алдык. Аны яшермим. Бер чарадан соң инде әзрәк турыдан-туры бәхәсләштек. Һәм бу дөньядан китер алдыннан 2009 елның декабрь айында Казанда Халыклар дуслыгы йортында Марсель Салимҗанов дигән исемле Хәнәк журналының редакторы татарча шигырьләрен чыгарган. Без инде ул кешене беләбез, бит турыдан-туры әйтәбез. Без татар интеллигенциясе ул әфәндене хөрмәт итми. Инде мин Роберт әфәндене күреп калгач, Роберт әфәнде килде дә яныма әйтә инде. Илнар, без теге вакытны сиңа бәхәсләшкән идек, син миңа үпкәләмәгәнсеңдер, гафу ит мине. Мин аңлыйм, сез бик зур эш эшләйсез, дөрес позицияда алып барасыз, мин сезнең белән килешәм, әйтәм, әлбәттә, Роберт әфәнде.
Мен ничек сезгә теге начар йөрәктән тотайм. Минем бердән бер фикерем бар иде, сез шундый зур Татарстанның шагыйре буларак, татар халык шагыйре буларак үзегезнең якташларыгызны якларга сүзегезне көткән идем. Мин шуны гына сездән көткән идем әйткән, чөнки монда күп чараларга илешкә киләдер ул бит өстәлләрдә утырганда, ләкин мондагы проблемалар турында сөйләмәгәч инде мин аның шул якка әтәгәнем бар иде. Аннан соң инде бүген менә музейда да һәм менә монда җирле башлыкта әйтеп китте бит инде менә бу башкорт ягы, теге татар ягы дип инде бит. Бу минемчә инде бик дөрес түгел, чөнки кайда илештә булсак та, Дүртөйледә булсак та, Актанышта булсак та, Мөслимдә булсак та, минем туган үзәгемдә булсак та, без бөтен җиребездә бу татар җире, чөнки монда татар милләте вәкиле яши. Әлбәттә, мин инде беләм илеш якларыннан, Уфадан килгән әфәнделәр күп, алар инде сез татар түгел, сез башкорт диләр, ләкин мин ул чиракта теге галим буларак бәхәсләшергә җыенмыйм, чөнки аңа озак бәхәс алып барырга кирәк. Төгәл хәл-гади халык аңласын өчен бер генә момент әйтәм. Менә монда илеш кешесен бастырырга кирәк бит. Бу яклап Баймактагы безнең тугандашны бастырырга кирәк. Уртадагы берәр Сава, Татарстанның Сава районындагы саф татар кешесен бит менә Рөстәм Миңнехановның бер якташын бастырырга кирәк. Исене күрсәтергә, илештәге яшәгән кеше кемгә якынрак, теле, мәдәнияте, менталитеты, кыяфәте буенча. Баймактагы тугандашканмы, ләкин Сава районындагы безнең татар милләте вәкиленә. Менә шунардан соң бөтен сорау шишеләчәк. Илештә кемнәр яши? Татарлармы, башкортлармы? Бит. Башкорт дигән сүздән башка монда инде бернинди башкортлык юк. Шуңа күрә мин бүгенге көндә сезнең авылларны үткәч, җирдә кешеләр белән аралашкач, бу сорауны үземә турыдан-туры шиштем. Аннан соң инде әйтеп китәргә кирәк, әлбәттә менә Марат әфәнде борынгы тарихны әйтте, мин инде тан әйтеп китәргә тиешмендер. Илеш районы ул Бөрөй язына керүгә митинделек вакытта һәм Бөрөй язы Уфа губерниясе белән 20-нче елна Татарстан иченә керергә тиеш булган. Менә сез декрет об образовании Татарстана ачсагыз, анда турыдан-туры язылган. Бирский Белебеевский уезд должны быть включены в состав Татарской ССР после произведения здесь волеизъявления населения, то есть референдума. Шуннан соң Илнар да әйтте. Менә шул шикәнеп карауга кагылышлы шундый сүз әйтәсем килә. 2010 елда Жан Исәп алу вакытында иң зур ВКонтактеда иң зур район төркеме ул Илешләрне киде. Менә шул Илешләр, Илеш районы кешесе генә ул Динар Хабибуллин дигән егет, кайберләрегез беләдер. Ул үзе башлап альтернативный опрос төзеде ВКонтактеда Илеш районы төркемендә. Менә шушы ул күп санлы төркем. Ул төркемдә Илеш районының һәрбер гаиләсе дигәндәй нидәдер керәдер ул. Менә шушы ул төзегән альтернативный Жан Исәптә Илеш районының 80%-лыгы үзен татар дип атады. Менә бу шикләнеп карыйбыз дигәннән. Икенчесе, менә без бит инде йөри башладык районнарда. Бездән алдарак 20-нче елгы перепис вакытында безнең тугандаш халык төрле научно-практический конференциялар белән йөри иде. Менә шул научно-практический конференциялар вакытында алар һәрвакыт китерәләр безнең авылларның 1917 елгы переписта ничек кем дип үзләрен атаганнарын 20-нче елгыны китермиләр. Менә мин сезгә бу китапны тәкъдим итәм, яна Илгиз әфәндегә бирдем. 8 экземпляр намында бар, кайчандыр Илнар миңа биргән Илдан китабы. Менә бу китапта таблица бар, Илеш районы буенча. Шушы таблицаның данныйлары җиган иде Пенза татары, минем иптәш малай. Пенза татары. Татарстанныкы да түгел, Башкортстандыкы да түгел. Менә ул чукынып Илеш районы авыллары 20-нче елда Ратновның эшләре буенча иттен булган. Шуннан соң мин таблицага салдым. Илнар аны менә бу китапка керткән. Менә шушы китапны Илгиз әфәнде кемгә кирәк таратыр инде. Монда Илеш районы авыллары 1920 елгы перепис вакытында үзен кем дип атаганы күрсәтелә. Күпчелек анда үзен татар дип атаган. Илеш буенча битте. Хәзер Çok maaşta bir matematiklerle siz ne bileyim düzağışçı kuşları ne bileyim siz diler kambar bildiğinden. Şundan dersleri gezip bilemiyorum. Bu kitaplar bir var olan şakkanlar yol bir çok bir var. Satırlar yok değil de yok satırlar olduğunu yapıyorlar. Birinciden. Onlar yok. Onlar kurs ettiklerinde de insan kurmuyorlar. Bir tane neresi yok. Var ya kendine evler bunu kitabını. İkinciden neresi gezip bilen. İkinciden gezip bilen o tışka çıkıp vadi bilen söylersen bir neyse bilmiyorlar.
Абсолютно берсе bilmirler. Mene biz başka yerlerde yaşayız diyorlar. Başka yerlerde biz yaşayız. Biz neler? Mene şulay. Doğan, hazır bu neyden bir erkek gibi çıkar. Eteş bilen Türkü diyen bizim erkek var ya. Tek vakitte bizim okudalar ya. Bizim Kozan kitaplarında okuduk. Şey okuduk. Eteş bilen Türkü iş olmanlar birisi kavraydan, birisi buzdan. Şundan kiri buzlu eriden kavrayda Türkü kırıp durganda ne bilesin değil mi? Bunlar ne şunday hal? Türkü bilen kuyan deyiptiler. Türkü bilen kuyan o eteş. Ne var kuyan? Ama ne şunday hal girip çıkar. Ne girip çıkar? Hani bu neyine komentarya olsan, para otursan, pekiley bunlar. Tontarlar mesela yozarsın, başçet gidiyoruz, koyduğumuz Kozan'a, koyduğumuz Kozan'a. Şındıktan halak bir şurada. Biz dişinatlar başka bir yaşımız derdi. 10. yılında dolar bilen Urus, kolmaklardan da korkup yumanan kertelerini evde, bizleri koyup verirler, bizim yakta. Bizim vakitinde yerine gidip verirler. Şuraya gibi. Şuraya dolaştan, kadın bunlar, bizde Türkiye'nin kuk, bizde yok, bizde kuk, bizde kucalarla, bizde kuk çağırlar. Nefsinin köyünde. Şunu bitti, şimdi bitti, neyse, Minekleri bilmişimler sonra bu savaşlarla ekranepkine anı bu savaşlarla bitti. Anlattık okçuların ilerini çıktı, doğalardan çıktı. Şetle isimlerin bir ilde kitap şakarasında sonra eşek değil onu anı. Şuraya yerine bütün doğrular ise mene bu kitaplarını bunlar holinler yazarlar. Ne idrar siz bilgilerine, sizden bir kişi yoksa neydi okuda bilgiler o bir dil durumda. Oy dil durumda yazmansın, dak yazmansın. Dedi başkası bitti değil. Tatarsız, status, asudarsın nasıl? Büyük üstad ya, onda üstad ya, ne büyük üstad ya. Yani şu kadar bir şey var da orta okuyor. Şunu da ona bir vadı halet anlamayın. Anlamıyor vadı halet. Kur'an ben halet anlamayın. Bir de şunlardan zengin, halet anlayıp tıkan, karmanlı kitap verdi. Kişi kitap var, şunda bir kitap çekmek ya. Ben şunu... İşte onu düzülgeç, şunu jiyip, karmanlı varyantı şey kısım. Ben halet anlayıp tıkan Kur'an halkı anlayıp. Bir yanda bir mimarı kalkan bu kalkmışlarda o. Ben bizim adam bilmişler, ben de teşkilatı bir var, Mustafa. Ben aslında kendim, Rüstemler teşkilatı o benim. Sonra bir yana gittim, onu yavaş yavaş yapıp bu sete bulma. Bütün dersemlerimizin iftiharlıklarla ileride bir şey vakitteyken sonra onu iskire. Olan o süzerek yapayım. Teknikada, lider, kosmoslar, bir şey olur. Peki onu yoğartmak gerek. Ben yoğartıp doğamayan yoza başlar. Ne kendine yoza başlar. Ben sonra xo'lab onlab shu vodiy tepbilen qo'shan ichik bilgan kimlar ichik bilan shuni yorib chiqarib vodiy kitob chiqaradi dashlar deydi. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırstan'daki vekili Azmin Fadya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı Türkmenler Borazga'da. Şimdi elbette Kırgız halkının iliştiğinin yetakçileri halkına şeksiz rahmetlerini etesin ki, şimdiden de biz irteden başlap, bizni kulaş yaşıp, şöyle motor ettirip karşı olganınız için bir zor rahmet. Hem elbette bizning tubakçilarga, endi şimdiden de Başkırstan'ın türlü tubaklaridan, Tatarstan'dan kelgan başkazga da sizga da çünkü elbette kimdir 400 şakarım, kimdir 200 şakarım hem kubrak da ötüp, şunda jiyleşip, onlarınız için bir zor rahmet, hem ayırım hizmetleriniz için. Elbette abzi bize aytib ketdi, şimdiden de Ağidil turunda Tatar halkında en çok yazılgan jırlar gidronim bolsa, elbette o Ağidil hem Ufa şehri, Ufa halkı turunda hem de elbette o neden gene tügül, ismi bilen gene tügül. Bugün biz iliştiği boyunca yürüyoruz, hem neden jerlikte karasak da barabir hiçbir koyuş jir yok, barısı şaşırgan, bütün жерде kırlar, yalanlar, ise hem de elbette bu da şu Şimdi tübakçılar tarihini öğrenseler, şimdi bu tarih bizning halkımızın bir bulduqlığında, tarışlığında, onun indigine şu tübaklarda yaşasak, elbette halkımız bütün ağıl hocalığı olsun, nefçilik olsun, düzeliş olsun, harbi hizmet olsun, koydağından bulsa da her vakit şu tübakның halkı işçen, tarış, bulduqlı, hem elbette o bizning ata-babalarımızın kelgan qonimiz bilan da, tarışlığımız bilan da, hem şu jerligimiz bilan da bayli, hem elbette Profesör Radlovning bir topqir so'zi bor edi, Ufa halkı, Ufa tatarları turunda 20. asır başında, endi Ufa halkı, Ufa tatarların
Amerikanistlar deb aytganlar, chunki shundan da bu yerda endi ilimizning turli tubaklaridan turli migratsiya prosesslari bilan turli vaqtlarda turli shirlarda yig'ilishib birlashgan ham bir kotol, playerni kotol deb aytadilar. Shunga ko'ra unda xalq shu tubaklarda biz birlashganmiz. Ham bugunda shunday formada bir-birimizni birdam etib yashaymiz. Sizga barig'ingizga bek zo'r rahmat. Ham butun dunyo Tatar kongressi ismidan ayrim qardoshlarımizga rahmat so'zlarimizni aytasimiz keladi. Ham bugungi mana bu yurakda shoralarni uyushtiruvda bizga shu uyushtiruvda yordam etilari ham uyushtirganlar uchun albatta butun dunyo Tatar kongressining Boshqirdiston vakilligi rahmati ham xalqimizga ko'rsatgan ulug' xizmatlar uchun Radik Ahliddin ula Nimaziddinovga rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Allohning rahmatlari bo'lsin. Mında İliş tubagining ovullari. Rahmat. Ham shulay. Rahmat Zarut. Yilgiz Farito'la Salim Garayevga da rahmatlarimizni yetkazamiz. Dünyada ağırlıkın kızı ayırabada bulaklanan Hem de tagında bir bilek. Kuşnarenkadan sizge bik zor rahmetler, selamlar. Şunday muzeylarda hem bizni yoktu matur mekteplerimizde kabul etken için bik zor rahmet, yüz kullarım bilen işlengen kolsakını bile giderim sizge. Hamali köpten tugul hiç bulak tubagında da o'tgan bik matur şara, endi yılda o'tatilgan şara o'tdi ham endi onda da shu sharalarni uyushtirdi. Aygul Rashid qizi Axunova da bulaklarni ham sizga rahmatlarimizni aytamiz. Şolay yok. Başkırtıktan Tatar Kongresi İdaresi Ağzası olarak Rüşay Tügezmi'ne de Başkırtıktan Tatar Kongresi'nin resmi hatlarını kapsarırga. Bugünkü şararını uyuşturgan ipteşlerge. Hasanov Komil Rifullah. Samatov Rashid Rakibullah. Geymazeddinova Elfiye Evhat kızı. Menge bitseniz bula. Bey şu an birem. Hoşan uçraşırız el. Gizatov Deniz Bigullakullah. Gizatov Deniz. Başta samavur koyarga öğrettim. Anasını samavur şey içinde. Anca kim geldi? Benim Ahmet'in kızı. Gizatov Deniz. Fenis'in kadını. Nebiyullin Jeris Ferisova. Kulaf aftırı. Kulaf aftırı. Hem de Timirkanov Fildus Habitullah.
Хәзер инде эшне башлыйбыз. Мин балай дигән, менә әле Агида җире турында сүз, шуның өчен буквально кыска гына менә күптән Burada ezrek siyerli bir söylesem içe devlet oturan, derece oturup da olur. Birinci ilk madur şora gelip çıktı bugün, asıl gününe ben şartmen, bundan 2 yıl giresiyle aradık bilen uçraşımızga, aradık bile Şerikol avlunun tarihini sırap gelgeni, şundan tutuşup gittik, İldus bilen, ana İlgiz bilen, imine şuşuldu. Biz ilişkiler turunda indiler tiskerlik koraş yaşap gelir. Buna ilişkiler totartıda var, iki aklılar deyip aradık bilen İlgiz, imine şuşulda gittiler, biz ne iliş halkın şınlap, buna istiram ederge mecbur ettiler. Ben çoktan bitirdim, buna bileceğim. Bunda var. Şimdi devam ederek ilişkilerinde de meşhurlaydı, çok maaştağı, 4 yıldaki gibi ilişkide de meşhurlu çocuklar bizde Tatar dünyasının içinde balık kısımları. Amin şuraya baksanıya. Tatar dünyasını nasıl çünkü bir kup şecerelerini bütün oğullarını tarihim bitni yoksa bilen bana şundan anlaşılmayacağım, İliş rayonu halk arasında Voçinlik diyendir ki, benim özümde Voçinlik. Bana bizim atayla Voçinlik, başka tsası o güzel. O biz Voçinlik, o biz Tatarlar. Bana şunun baskağına gel. İlişlerden kubisi Voçinliklerden biri kubisi tiplerler. Başka tip yazılımlar da. Şunun için bizde yolmuş karşına, bizim de yolmuştum ettim. Bundan sonra biz ilişkilerine kabul ederek. Ondan sonra ilişkilerine Rahman birinci. Şundan ikincisi, razı İliş rayonunun kilip çıkışından başlayıcı böyle gerektir. İliş rayonu ol, Barktakile, bana kadar, bana Başkırtistan'da, Barktakile bitinde Respublika tüzüle de Başkırtistan'a malı başkiri Barktakile. Bizden yaklar, İspiyazları, şunların Ufa yazının kırbat düşmüşler, olalar, İtranizor, Ufa, bugün nasıllar, Türkiye'de yaşıyorlar. Bana şu vakitten sonra, nerse, Başkırtistan'a şu meselesi çıkmış, bir tane bitinde Moskova'dan Stalin, onun mecburi digende Ufa gubernasına, Belebey, Birskiyazların şu meselesi gibi. Yani, Boşkırtlar, sen boşkırtlarına, boşkırt milli sifatlarına iyi bulgan Respublika getirip uşalar dolu 3 üyesini hem ufak Duk şehirlidir. O Duk şehir olan o zaman da buna şundan sonra gelip tuğa rayonlarına bunu ne ödegen ayber. Bugün kimdir sınav da verdi. Koya İliş Ağoğlu değil. Niçin İliş rayonu diye atılan? Buna gelip çıkan şuşla ayber. Boşkırtistan'ı da tüzülüyor günbatışına şu Belebey Birski yazılarında 6 Tatar rayonu tüzülüyor. 6 Tatarski rayonu. Onlarda zakon, parağıza gelmese yoldaş bayıktan zeytikleri var. Kolumdan kolunlara kitap ol. Buna şurada varsa yazılan. Tatar kültürüsü, Tatar telli rayonları, buna şu biri Belebey yazılarının. Onlar da dila производства bütün ofisyal işler olup baralar, Tatar dilinden yazılar. Rus hem Tatarlar. Tatar dili birinci sırada koyular. Rus dili kolay da bitti bizim komimi, bizim ortak dil. Rus dili turunda değil, Tatar dili tutuyorlar. Buna şu altı rayonunun, buna şu şöyle İliş teritoriyasında, buna 3 rayon. Buna biz el oturan Kırgız avulları kireler İlişkiye kadar, buna şu Ağil'in buyuna, Durtili'ne de ötep gitip Birski tiresine kadar Durtili diyen rayon. Durtilinski rayon bu. Şundan rayondan gün batışı, Kadir Sengire, Kıpşak oğulları bitnanda, Kadir oğulları, şu tireler, Bokal rayonu bu. Doğru Tatar rayonu. Durtili Tatar rayonu. Bunda Bokalı Tatar rayonu. Hem üçüncüsü Boğazı buylarından yerke Arsayga kadar eski yağı bulayın, Çakmağış kayağı. Çakmağış'ın işi, Kuşar'ın kının, Durtili'nin Soğran rayonları, şunda bula işi Çakmağış rayonu. 3 rayon var bu tirede. 30. yıllardan sonra barka ilgisin buradaydı, sen 3 yılda İliş rayonu tüzülaydı. Tügörgüne yılın.
Mana şu xəllənsin İliş rayonuna tezilər. Şu 3 rayondan avullarını qoğalıp İliş rayonu yasaylar. Yerkey avulu şuay kilip çığa. Birxini Yerkey avulu da, Nijni Yerkey avulu zor avullardı kurgulalar ala. Hele kegin avulu. Amına İliş, bula bolusu üzəki bu tirelerinin üzəki İliş avulu olan. Bu tipterler avulu bitinde şuşu bula. Mana şuşulay ki İliş rayonu barda kide. Biz bugüne kadar o rayonu yaşap kide. Bizim tarihten mesela İliş aldım, hizmetke aldım, valla bir yakışıklı bir İpte etti bitti. Mingullinin enesi bayramında ama biz de işe birinci. Diyecek mi ilişe? İş halkı. İşyen Muğal halklar. No tarihine kuteriye girek. İngilizler, radikler, Allah bilse biz bu tarihi kuteriyiz. Bu bir. Hem ikinci buldu. Hem üçüncüsü. Buna şu İliş rayına turgan yerlerde ilk zamanlarda bulgan bizinde iki zoru boluz. Birincisi onun yılan boluzdu. Bazı boyu, bazıgan indi yılgalarınca iki yaklap çıkırlar. Buna şuşular borsu birge, ul başına koltası kırından, koltası yılgasından çöpüdü. Bazı bilamsıka gitip, Abdullini Yermeke'ye kadar barım cidden yılan balık saydı. Mansına nigis olmuşu kişiler bulanlar, seyitler, İslam dininin doğrultucu kişilerinin nesilleri. Biz onların en yargı представителін bilemiz, Kazan'da bu şerif. Şengifka, Молодец, Афарин, mana şu seyitlerin birisine, bu şerifler meçhitine öteri koydular aydı. Koya Kazan'da Tatarlarga, Kazan'ın Tatarını yoklap soğuşkan kişilerge koyulgan pametlik yok diler. Kazan korktasında oturmuş soğuşçularına kumilgen, Tatarlı'da yok diler. Bu şerif meçhiti parazları. Dünya gülemindeki ona bize ne şey mihba rahmet eylesin onun dönüş itip anlatabiliyor. Bizge, bizim halka. Koya bizim negizlerge gerek değil. Makalları совместный tarihçiler bilen işledik biz alıp bu işini zor hizmet indi bu nişe yol yazılgan nişe toplap, jiyinap bütün arşivlardan, türlü şigalaklardan aytası kilen anlamında milletdoshlar, Halil Abdullah bulamızda. mana Maratabiy ученикlar turida aytdim, mana menda ученик. Shulay mizana yazilgan. Shulay boboylar tarixanlar bo'lgan, shu ученик bo'lib yozilganlar, lekin biz baribizda tatarlar, oqtanishlar, mizalar, muslimlar, shulay ученикlardan chiqqanmiz, hamma kitoblar. Kitoblar deganda endi biz narsa turida söyleymiz. Birinchi sharatdan shu kitobni biz chiqardik va bizning yangi tarix bo'ligi u shu hisobdan avullar tarixi bilan shug'ullanib, ham biz buni har bir rayonni olib, imma Tatariston bo'lsin, boshqa regionlar bilan biz shundan bir kish eng ko'rkam avulni olib, biz ham shu tarixini yozamiz. Bu Predkamye degan, Predkamye endi u hozirgi Agarji rayoni. Birinchi qarashga Boshqirdiston bilan balanshi yo'q, lekin bu birinchi qarashga olinadi. Agarji rayoni yartisi deyarli tafkilaflarning yerlari bo'lgan. Hamanda alarning kirpasma avullari bo'lgan. Biz agar söyleymiz, учениклар, tiptarlar deb yumshaq tatarlar Kim kitmagan hali bunda turaydi. Zo'r rahmat, bek motor shara o'tkardingiz, bek aybat uyushgan. Endi men Qozondagi da ko'p uyushmalarda ishlaganda aytam, davlat uyushmalari yishqina olay jiddiy holda shunday motor sharalar o'tkarmay degan nindidir. Biz yoshlar aytgancha kasyaklar bo'lar, endi nedostatiklar bo'lar. Bugungi shorada endi bir nindi yanday problemlar bo'lib, vaqtlasha qaysi avulga borib yetirga tegishmiz, shoy borib yetdik. Bu endi tugal aybat uyushtiruvchilarning ko'rsatkichi deb aytaman. Ondan so'ng endi ikkinchi moment, bugun biz Robert Minnulinning muzeyida bo'ldik. Men endi Robert abi bilan so'nggi yillarda tanish edim Qozonda bo'lganda. Ol endi deputatlikdan chiqib ketgan vaqtda Facebookda bek ko'p she'rlar yozganlaydir. Biz ham uning bilan bahoslashib oldik. Mana yashirmayman. Bir shoradan so'ng endi azrak to'g'ridan-to'g'ri bahoslashdik. Ham bu dunyodan ketib oldindan 2009-yilning dekabr oyida Qozonda Xalqlar do'stligi yurtida Marsel Salimjanov degan ismli Xanak jurnalining redaktori tatarcha she'rlarni chiqargan. Biz endi u kishini bilamiz, to'g'ridan-to'g'ri aytamiz, biz tatar intelligensiyasi u afandini hurmat etmaydi.
Инде мин Роберт әфәндене күреп калгач, Роберт әфәнде килде дә яныма әйтә инде. Илнар, без теге вакытны син белән бәхәсләшкән идек, син миңа үпкәләмәгәнсеңдер, гафу ит мине. Мин аңлыйм, сез бик зур эш эшләйсез, дөрес позициядә алып барасыз. Мин сезнең белән килешәм, әйтәм, әлбәттә, Роберт әфәнде. Мин ничек сине сезгә теге начар йөрәктән тотайм. Минем бердән-бер фикерем бар иде, сез шундый зур Татарстанның шагыйре буларак, татар халык шагыйре буларак, үзегезнең якташларыгызны якларга сүзегезне көткән идем. Мин шуны гына сездән көткән идем әйткән, чөнки монда күп чараларга илешкә киләдер ул бит өстәлләрдә утырганда, ләкин мондагы проблемалар турында сөйләмәгәч инде мин аның шул якка әтәгәнем бар иде. Аннан соң инде бүген менә музейда да һәм менә монда җирле башлыкта әйтеп китте бит инде менә бу башкорт ягы, теге татар ягы дип инде бит. Бу минемчә инде бик дөрес түгел, чөнки кайда илештә булсак та, Дүртөйледә булсак та, Актанышта булсак та, Мөслимдә булсак та, минем туган үзәгемдә булсак та, без бөтен җиребездә бу татар җире, чөнки монда татар милләте вәкиле яши. Әлбәттә, мин инде белән илеш якларыннан, Уфадан килгән әфәнделәр күп, алар инде сез татар түгел, башкорт диләр, ләкин мин ул чиракта теге галим буларак бәхәсләшергә җыенмыйм, чөнки аңа озак бәхәс алып барырга кирәк. Төгәл хәл-хәди халык аңласын өчен бер генә момент әйтәм. Менә монда илеш кешесен бастырырга кирәк бит. Бу яклап Баймактагы безнең тугандашны бастырырга кирәк. Уртадагы берәр Сава, Татарстанның Сава районындагы саф татар кешесен бит. Менә Рөстәм Миңнехановның бер якташын бастырырга кирәк. Исене күрсәтергә, илештәге яшәгән кеше кемгә якынрак, теле, мәдәнияте, менталитеты, кыяфәте буенча. Баймактагы тугандашканмы, ләкин Сава районындагы безнең татар милләте вәкиленә. Менә шунардан соң бөтен сорау шишеләчәк. Илештә кемнәр яши? Татарлармы? Башкортлармы? Бит. Башкорт дигән сүздән башка монда инде бернинди башкортлык юк. Шуңа күрә мин бүгенге көндә сезнең авылларны үткәч, җирдә кешеләр белән аралашкач, бу сорауны үземә турыдан-туры шиштем. Аннан соң инде әйтеп китәргә кирәк, әлбәттә менә Марат әфәнде борынгы тарихны әйтте, мин инде тан әйтеп китәргә тиешмендер. Илеш районы ул Бөрөй язына керүгә митинделек вакытта һәм Бөрөй язы Уфа губерниясе белән 20 елна Татарстан иченә керергә тиеш булган. Сез декрет об образовании Татарстана ачсагыз, анда турыдан-туры язылган. Бирский Белебеевский уезд должны быть включены в состав Татарской ССР после произведения здесь волеизъявления населения, то есть референдума. Шуннан соң Илнар да әйтте. Менә шул шикәнеп карауга кагылышлы шундый сүз әйтәсем килә. 2010 елда Жан Исәп алу вакытында иң зур ВКонтактеда иң зур район төркеме ул Илешләрне киде. Менә шул Илешләр, Илеш районы кешесе генә ул Динар Хабибуллин дигән егет, кайберләрегез беләдер. Ул үзе башлап альтернативный опрос төзеде ВКонтактеда Илеш районы төркемендә. Менә шушы ул күп санлы төркем. Ул төркемдә Илеш районының һәрбер гаиләсе дигәндәй нидәдер керәдер ул. Менә шушы ул төзегән альтернативный Жан Исәптә Илеш районының 80%-лыгы үзен татар дип атады. Менә бу шикләнеп карыйбыз дигәннән. Икенчесе, менә без бит инде йөри башладык районнарда. Бездән алдарак 20 елгы перепис вакытында безнең тугандаш халык төрле научно-практический конференциялар белән йөри иде. Менә шул научно-практический конференциялар вакытында алар һәрвакыт китерәләр безнең авылларның 1917 елгы переписта ничек кем дип үзләрен атаганнарын 20 елгыны китермиләр. Менә мен сезгә бу китапны тәкъдим итәм, мен Илгиз әфәндегә бирдем. 8 экземпляр гына миндә бар, кайчандыр Илнар миңа биргән Илдан китабы. Менә бу китапта таблица бар, Илеш районы буенча. Шушы таблицаның данныйлары җиган иде Пенза татары, минем иптәш малай. Пенза татары, Татарстанныкы да түгел, Башкортстандыкы да түгел. Менә ул чукынып Илеш районы авыллары 20 елда Ратнокның эшләре буенча иттен булган. Шуннан соң мен таблицага салдым. Илнар анда менә бу китапка керткән. Менә шушы китапны Илгиз әфәнде кемгә кирәк таратыр инде. Монда Илеш районы авыллары 1920 елгы перепис вакытында үзен кем дип атаганы күрсәтелә. Күпчелек анда үзен татар дип атаган. Илеш буенча битте. Хәзер Yok maaşlar bir motor kitaplarında siz ne bileyim düzağıçsız kuşları ne bileyim siz diler çıkan var bildiğinden. Şundan dersleri gezip bilemiyorum. Bu kitaplar bir var olan şakkanlar
o çok bilmiyor. Satırlar yok, bir de yok, satır aldığını yapıyorlar. Birinciden. Onlar yok, onlar kurs ettiğinler de insan kurmuyorlar. Bir de neyse yok, var kendinin evladım kitabı. İkinciden, neyse etkilesin bir de. İkinciden etkilesin bir de, o tışka çıkıp, vadi bilen çıkacaksın, bir de bilmiyorlar. Absolut ne bilirsen bilmiyorlar. Bu biz başka yerlerde yaşayız diyorlar. Başka yerlerde yaşayız. Biz diyorlar, şulay. Doğan, hazır bu diyeceğim bir erkek gibi çıkar. Eteş bilen Türkü ile bizim erkek var ya, tek vakitte bizim okudalar ya. Bizim Kozan kitaplarında okuduk, Eteş bilen Türkü iş olmanlar, birisi kavraydan, birisi buzdan. Şundan kere buzlu eriden, kavrayda Türkü kırıp durmanda, bir bilesin değil mi? Bunlar ne şimdi ha? Türkü bilen kuyan diktiler. Türkü bilen kuyan o eteş. Ne var kuyan? Ama ne şimdi ha girip çıkar? Ne girip çıkar? Hani bu niye komentarı ve dostsan, para otursan, peki bunlar tontarlar meselesi yoldarsın, bahçet bekliyoruz, koyduğumuz kozanla, koyduğumuz bekliyoruz kozanla. Şınlıktan kolak bir sürü. Ben dişinlikten başka bir yaşıyoruz derdi. 10. yılında dotar bilen Urus, kolmaklardan da korkup, bunların kirtelerini nerede? Bizleri koyup verirler, bizi yakar. Bizim vakitinde yerine gidip verirler. Program gibi. Program baştan, kadın bunlar, bizde dünyanın kuk, bizde yok, bizde kuk, bizde kucalarla, bizde kuk çağırlar. Nefsinin köyünde. Sonra bitti, şimdi bitti, mesela, Minekleri bizim personel bu savaşlarla eklemekten anı bu savaşlarla bitti anlattık okçuların bir çıktı domalardan çıktı. İşte isimler bir ilde kitapçı arasında kalmaya şimdi değil onu anlatıyor. Bütün doktorlar Mene bu kitaplarını bunlar holinler yazarlar. Ne idrar siz bilirler. Sizin bir yoksa neydi okuda bilmem bir dil durumda. Oy dil durumda yazmansın, dak yazmansın. Peki başkası da değil. Kadar asla sudarsın nasıl? Büyük üstad ya, onda üstad ya, ne büyük üstad ya. Yani şu kadar bir şey var da orada okuyor. Şunu da ona bir vadı halet anlamıyor. Anlamıyor vadı. Ulan ben anlamıyor. Bir de şunlardan zeyip, halet anlamıyor tıkan, kalman kitap vermek. Kişi kitap var, şunda bir kitap çekmek. Ben şunu işte onu düzülgeç, şunu jiyip, karmanlı varyanda şey desin. Ben halet anlamıyor tıkan, ulan halk anlamıyor. Bir de bir mimarı belirlenim, bu kalkmışlarda o. Ben bizim adam bilmiştim, ben de teşkilatı bir var, Mustafa. Belasın kenan, Rüstemler teşkilatı o benim. Sonra bir yana gittim, onu yavaş yavaş kurma kursetlerim ben. Bitti. Bütün dersemlerimizin iftiharlıklarından ileride bir şey vakitteyken sonra onu iskire. Olan o sözler ekledim. Teknikada, lider, kosmosta bir şey olur. Peki onu yoğartmak gerek. Ben yoğartıp doğum yani yoza başlar. Ne kendine yoza başlar. Ben sonra xoğalıp onlar, xoğalı değil. Tek bile, koşan içik bulgan, kimler içik bulgan, onu yoğalıp çağırır. Xoğalı kitap çıkarır da dersler diye değil. Bu uyuşma nerse ko'rsatadi. Tarix bilan qiziqsingan turli kishilar birdamlikni ko'rsatadi. Men bitinde kritikaga yillar aytdi, kritik qo'yish жестко. Biz kritik qo'yib, biz bitib Arshon tatarlari, Kasim tatarlari, Mishaklar, bizni tiplarlar, atag'in narsa dezib keladi, Abdulkayis. Qozonni tuzinglar kimlar? Boshqirdistondan ko'plar. Biz bitomdan chiqqan baribir tatarlarmiz. Bunda ko'pisi. Bu Kazanxon sijirlari. Mana bu uyushma bizning Ilfer Efendi ko'p hal kirdi. Birdamlikni. Mana biz yurib rayonlarda narsalar ko'rsatamiz. Bizning yo'mashiq tovushlarni, shiqanoqlarni ko'rsatamiz. Mana hali 3-kungina Temirxanov abi bilan söylashtirdi. Sherik qaray boshlaganim izlaym. Иланская волость, Казанская дорога. Sherik kul topila. Ana yong'ila şimdi Deniz bilmagach bu yoqlarni возможно pisirda shulay yozgan ekan. Sherik suv deb yozilgan. Sherik suv. K o'rnidan s qo'yilgan. Sherik kul bor. Anda qiziq hal. Как раз показательный. Анда башкирец, это сословие татар. Көбісі біз білеміз де. Өлген туғанының жерін бере, екінші туғанына шерікке ауғаннан
анда ул язган татар, ну ясаш татар, ул вотчинник түгел. Вотчинник булала кем? Жерне сатып ала. Зуррак вотчинник мында булгандар кем? Сырым Бесубин, Султанбек Мядиков, Бурай, это крупные вотчинники. Алар башкирцы, вотчинники. Бурай турында менә институт чыгарды китап. 60 бит, анда языла бер спорное дело. Бурайның тукумдары спорда судта доказывает, что бу аларның жерләре. Анда күренә, анда алар татар икәнен, анда шукындырган братлары бар, анда бөтенесе күрелә, менә татарның тарихы күренә. Ә безнең инде менә бу безнең төбәкчеләрнең главная задача, цель һәрбер авылның анда тегел хәзер битендә кайсы байлар бер нәрсәне күтәрә дә мактанып йөри. Анда фотографияларын тутыра, мен фотографияларын теге нидә яулытканын, әллә кайдарда яулыткан. Андый китап кирәкме? Авылның тарихы бүтән нәселләрне төптән күтәрелгән шулай китаплар кирәк. Анда татарлар бар. Иң беренче татарлар, җирле татарлар, аларның исеме башкирцы, шундый исем кушылган. Алар татарлар. Андан бар служилый татары, алар соңрак служилый мишары, еще соңрак алар мишары генә кала. Анда бар ясашны татары, менә Арча, Зюрей, Свияжский язынан шукындырудан кашканнар алар. Аларга соңрак типтер исеме кушыла. Ул бара инде до революции. Менә безнең катында типтер, но алар иң беренче булган ясашны татар булган, аннан иртәрәк служилый татар. Аларны күчерәләр ясакка, ну налог түләргә. Менә шушылай авылларның тарихын, һәрбер авылыбызның тарихын күтәрсәк, күп кенә сораулар юкка чыга, кемнәр яшәгәне. Алар сословие. Әле менә тоже күрсәттем бүген беренче кешегә. 1855 елны указ чыга, Александр II чыгара. По предложению Оренбургского военного губернатора типтерлерны в Оренбургской губернии присоединяют к башкирскому мещерятскому войску. После этого войско называется башкирским. И написано, вот просто такая бомба, различать происхождение людей, войск, составляющих, я это уже заучил как отче, различать войск, составляющих, называть их башкирами из мещеряков, типтерей и бобылей. Все четко понятно. Башкирами, значит, из мещеряков. Мещеряк это кто? Сословие служилых татар. Да, они из Касимова, с Кадома, там, Нижгар. Потом типтерей. Типтерлер кем? Онда бар татары, 70-80%. Онда бар марыйлар бик күп. Марыйлар бик күп. Олар татар белән бергә йөргәннәр. Казан, ну, Черемисские войны были. Казанны җиңгәч, марыйлар еще сугышып яталар. Тоже патша ниләре белән. Бар анда удмуртлар күп кенә, аннан чуашлар азрак бар. Менә шушы балыкларга гына типтер исеме кушыла. Анда бүтәннәр беркемдә юк. Булмаганда. Бу кайдан? Бу документлардан күтәрелә. Менә не в обиду галимнәргә әйтәбез. Мен әйтәм, без тарихчылар прикладники. Без ревизияларны күтәреп, нәселләрне күтәреп, теге как пазлы складываем. Менә бу авыл саф татар дип без генә әйтәләбез, потому что поэтому без бергә эшләмәсәк, сез тарихны яза алмыйсыз. 1710 ел, 1711-дә бу авыл бар, бу как раз Бирской крепостной конторы Денис Мухаммадеев Москвада. А хәзер ул Уфимской крепостной конторына. Бу как целый институт работает именно. Поэтому мы критикуем, мы жесткие, да, потому что мы себе цену знаем. И яркейләр, бөтенесе документлар бар, борынгы документлар. Анда күренеп тора, кайдан килгәннәр, моны шукырга да шукырга. Тагын без бит инженерлар, электрики, энергетики, мен Артуров энергетик, мен электроник, айтишник, или Акчурин Максум бар, сезнең внештатный сотрудник, программист, аның китаплары 30 китап по служилым татарам. Это просто уже доктор давно, работает как целый институт. Человек, Максум Акчурин, әле ул как раз Бурай турында китап түгел, статья чыгарды, Бурайның текумы турында. Это ул Акчурин и Бурайда яшәгән Амиров. Ул инде теге дуслар белән эшләйдер, аларга эшләйдер. Аннан үзенең тарихын күргәч, бу все аңлады.
Ну, Бурай это крупнейший авторитетный вотчинник. Султанбек Мәтинов тоже. Она Сырым Бесубин, олар енді родственники по женской линии, это наблюдается. Бай тарихыбыз бар, шуны күтәрергә кирәк. Без үзебезнең тарихыбызны белергә тиешбез. Без күтәрмәсәк, менә хәзер кызык хәл. Бүген меңнәрчә яшьләр телеграм каналларда шулай бит булады. Фамилия дигән. Анда утыралар, мәш китапларын укыйлар, ревизиялар укыйлар, бер-берсенә булышалар. Булар яшьләр, иртәгә булар сорыйлар. Әни булай язылган, бу нинди сословие? Тарихка күчәләр. Шын тарихка. Вот менә документлар бар. Архивларда бик күп документ. Әле монда инде менә рус хөкүмәте безнең Россия бит татар җирләрендә. Аны инде президент признает, Мединский не очень пока не созрел. Андай хәлләр бар. Поэтому институт белән бергә эшләсәк, без шын тарихны күтәрергә тиешбез, потому что без алдашсак берәҗәдә, это вообще исключено. Это, как говорится, судебное дело, нельзя искажать историю. Документ белән, без беләбез, без телебез бар, момобыз бар, без беләбез кем икәнебезне. Но без еще документ белән должны доказать, что без татар икәнебезне. Рәхмәт зур. Мы отдел сугыш һәм хезмәттәшлек отделы инде патриотикларга шушы әйтеп кенә, иң мөһиме, тагын менә тарих белән кызыксындыру. Күпчелек кеше инде музей ул иске әйберләр куелган җир генә, күргәзмә. Беренче барганда шулай ул. Менә без инде музейда, конечно, күрсез, мен шушы менә алда сөйләгән архив материалларының ксерокопияларын, фотокопияларын шушында топлап барабыз. Менә әйттеләр, чынлыкта яшьләр арасында, укучылар арасында берәү-икәү ишәү кызыксыныучы. Менә үземнең наблюдение, менә семья корып, гаилә корып, яшьләр. Үзләренең баласы тугаштан, миңа кирәк иде завай. Безнең шәһәрләрне, эшләргә балалар да бар бит, язып бирә. Әйтә, пожалуйста. Минем бар ревизиялар, 5-нче ревизиядан башлап, бүтән ревизия бар. Шуны үземнең авыл буенча 1860 елда бүтән метрикаларның копиялары бар. Хәзер менә Аллаһка шөкер, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче ревизиялар алып барырга мөмкинлек туды. Мен үземгә төзелдем. Теге документларны күрсәтәм. Бәрәш, Хайкан, Оптайлар, Қарамен тегайзек оқытығында шуай басқандар, менә зәрес отыра. Бір документтарын күрсәтәм. Шушы қызықсынуға, оны зурлар енді, зурлар өзіне өзі қызықсыналар. Шушы келе, архив материал, архив дисциплинаттың медресе айтмышлы, документально обоснованный, доказанный, испат етілген шәжайра түзейбіз. Уже қораш кішінің өзгені шынатта қызықсыну туа. Сол енді, бір-бірімізге үйрішейік, мен интернеттен көрдім, Ярмакеда, Фрискипен музейлар, Дашкынаваның музейлары, бір-бірімізге үйрішейік, оршайық, шушы енді таратыға керек. Мы отдел сугыш һәм хезмәттәшлек отделы инде патриотикларга шушы әйтеп кенә, иң мөһиме, тагын менә тарих белән кызыксындыру. Күпчелек кеше инде музей ул иске әйберләр куелган җир генә, күргәзмә. Беренче барганда шулай ул. Менә без инде музейда, конечно, күрсез, мен шушы менә алда сөйләгән архив материалларының ксерокопияларын, фотокопияларын шушында топлап барабыз. Менә әйттеләр, чынлыкта яшьләр арасында, укучылар арасында берәү-икәү ишәү кызыксыныучы. Менә үземнең наблюдение, семья корып, гаилә корып, яшьләр. Үзләренең баласы тугаштан, миңа кирәк иде завай. Безнең шәһәрләрне, эшләргә балалар да бар бит, язып бирә. Әйтә, пожалуйста. Минем бар ревизиялар, 5-нче ревизиядан башлап, бүтән ревизия бар. Шуны үземнең авыл буенча 1860 елда бүтән метрикаларның копиялары бар. Хәзер менә Аллаһка шөкер, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче ревизиялар алып барырга мөмкинлек туды. Мен үземгә төзелдем. Теге документларны күрсәтәм. Бәрәш, Хайкан, Оптайлар,
Харамен тегайзик укутигинде шой басгандар менә зәлис утыра. Бер алыбым дагыдан кисәтә. Шушы кызыксыну бар. Уны зурлар инде, зурлар үзенә кызыксыналар. Шушы килә белән архив материал архив документально обоснованный, доказанный, испат ителгән шәһәрләр төзибез. Уже караш кешенең үзгәрә шунда кызыксыну туа. Шуны инде нәрсә бер-беребезгә ирешеп, менә интернеттан күрдем менә ярмәкәдә фрискитлар музейлар, Дашкыравның музейлары, бер-беребезгә ирешеп менә алса, шушы интеллектуаллар генә Barası da barası Dostluk yolunu yakın itken Tatar Başkırt balası Dostluk yolunu yakın itken Tatar Başkırt balası Ufa kazanı dost hem tuğan Balar menge bir tağan Babaylardan miras bulup Bizge tuğanılıp kalgan Görülüp yaşa Başkırtıstan Hem jırılıp Tataristan Lık bilensin tutaştıra Tatar Başkırt illerin Barada üstüme şüp gülen İsmez nefret jillerin Barada üstüme şüp gülen İsmez nefret jillerin Ufa kazanı dost hem tuğan Balar menge bir tağan Babaylardan miras bulup Bizge tuğanılıp kalgan Görülüp yaşa Başkırtıstan Hem jırılıp Tataristan Körəşdə duz həmidləş Beyrəmlərdə davındaş Tatar Başkırt məngə birgə Tatar Başkırt qarındaş Tatar Başkırt məngə birgə Tatar Başkırt qarındaş Ufa kazanı duz hem tuğan Balar məngə bir tağan Babaylardan miras bulup Bizge tuğanılıp kalgan Görülüp yaşa Başkırtıstan Hem jırılıp Tataristan Dostluk yolun yakın itken Tatar Başkırt balası Bizge duz hem tuğan bulup Menge birge kalasın Bizge duz hem tuğan bulup Menge birge kalasın Ufa kazanı duz hem tuğan Balar menge bir tağan Babaylardan miras bulup Bizge tuğanılıp kalgan Görülüp yaşa Başkırtıstan Hem jırılıp Tataristan Ufa kazanı dost hem tuğan Balar menge bir tağan Babaylardan miras bulup Bizge tuğanılıp kalgan Görülüp yaşa Başkırtıstan Hem jırılıp Tataristan Ey dostlarım, dost işlerdim Siz dostlardan ayırılsam yalnız başım işlermin Siz dostlardan ayırılsam yalnız başım işlermin
Alma bulgaç şunday bulsan dersen bişke bulerli. Alma bulgaç şunday bulsan dersen bişke bulerli. Dostlar bulgaç şunday bulsan senin için ulerli. Dostun bulgaç şunday bulsan senin için ulerli. Ey dostlarım, 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 bägirlerim. Ey dostlarım, 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 bägirlerim. Yaş ömürler iki kilmi belegiz kadirlerim. Yaş ömürler iki kilmi belegiz kadirlerim. Yaş ömürler iki kilmi belegiz kadirlerim. Belegiz kadirlerim.